खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरब ख्वाई पुरमकपु अहानबद तरामनो ओक्सरी ngasiगी मरोइब पाउ इंडियन एयर फोर्स की पायलट अभिनंदन वगा बॉर्डर मियाम ngainari पाउ फोंगबद नाकल अनिदगी पाउलोरग इबियु हाइना विधान सभा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे लोइनना एमपीएससी ना एसवाईएसए बु पांजल अहुम सुनदा माइथिव पीख्रे मपुंगबो पाउ अमुक लोबिरसी थासगी सेचत कुंतरेटा इंडिया अमदी पाकिस्तान अनिगी मरकता नोंथकी खुत्थोनबद लाइबक थिबा अमदगी पाकिस्तान फाजनखिबा इंडियन एयर फोर्स की मिग 21 बेसोनगी पायलट अभिनंदन बार्थमान पाकिस्तान थादोरपा ngasi मियामना अभिनंदन बु ओकनबा हाइदना इंडिया की मियामना अयुक ngantadagi इंडिया में पाकिस्तान की लोनब ngमखै ओइबा पंजाब की वागा बॉर्डर खौरांग ngainari ngasi चटकिबा मणिपुर विधान सभा की वांग पाखुम लोर मतुंग 0 आवर की पुंगफमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे ngarang numidang pung 10 रोम ताबदा रिम्स की गाइनी वार्ड ड्यूटी ताबा इरम सिफाइदगी एस प्रियो चान कौबा पुलिस कांस्टेबल अमदा सोयबम लेकाइद लेबा थोकसोम रोमेश कौबा अमना नोमैन ड्यूटी ताबा प्रियो चांद वार्ड चंग थिंगनुबगी नोमै कापखिबा अदु ngarang numidang थौदोक थोखर मतुंग नॉर्थ एओसी की क्लासिक होटल मनाकी माइपाकपी हॉस्पिटल मनाक्तई फारे अमरमदा ngarang मणिपुर विधान सभा नुंगथिल की फोंग पाउचे अमदा युमफम ओइरगा थांगबन केंद्र की एमएलए खुमुकचम जॉय किशना कॉलिंग अटेंशन मोशन अमदा पुखलकपा वाफम चीफ मिनिस्टर कुपना थिजल मतुंग जेनिम्स स्टेरिलाइज क्लॉथ नुपा अदुना मसाला डिस्पोज तौखिबनी पाउची अदुना लाना पाउ संदोकपदा पेंडबगलोना तुंगदा नकल अनिदगी पाउ लोरग फुंबियु हाइख्रे चीफ मिनिस्टर मखा तारादुना रिम्स ड्यूटी ताबा प्रियो चाना ngarang थौदुक अदुगा मरी लेना लंपेल पुलिस ता कंप्लेन अमा तौबदगी लंपेल पुलिस ना नोमै कापद चेनरी ब थोकचोम रोमेश नोमै अमदि काप यारिब मरु तरेट के कोनन फारे मार्क्सु गाइनी वाट अनाबगी लाकपनी माकी मतकता लंपेल पुलिस ना केस अमा रेजिस्टर तौरे अमरोमदा जेनिम्स हॉस्पिटल की मतांगना चीफ मिनिस्टर ना सेंगदोक लदुना सभादा हाइखिबदा अपेंडिक्स नादुना जेनिम्स ऑपरेशन की लाप ऑपरेशन तौदब अनाब तरा सेरियल लेखी हेरोजित कौबा पेशेंट अदुना ऑपरेशन की सेरियल गायब गमलरोय डिस्चार्ज तौबियो हाइबदगी जेनिम्स की डॉक्टर न चुमना डिस्चार्ज तौखिबनी मसिदा स्टेरिलाइज क्लॉथ लेटबगी वाफम लेते सरकार असिना चलारिब हॉस्पिटल असि कन्न हिंगनब होनरी मसिदा मियामदा लाना पाउ संदोकपा नुआजदे पाउ फोंबदा नकल अनिदगी पाउ लोरग इबियु हाइकी ngasi चटकिबा मणिपुर विधान सभा हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार हाइख्रे चीफ मिनिस्टर की हकसेल की टेंगमांग मखादा सरकार की मसुक टोन टोन प्राइवेट हॉस्पिटल की एमओयू साइन तौनखिबा यावना स्कीम की मखादा पुन्ना बेनिफिशियरी लिसिंग निपान चहुम यांकै मापन हॉस्पिटलाइज तौदरा ट्रीटमेंट पीकी वाफम ngasi चटकिबा विधान सभा की एमएलए अक्रम हेनरी हंगलप वांगमगी पाउकुम द हेल्थ मिनिस्टर न फोंदोखिबनी मिनिस्टर मखा तारदुन स्कीम मसिदा मणिपुर की तोन तोन मफमदगी पुन्ना बेनिफिशियरी लिसिंग तारामापन चौंगा हुंफुतरेट एनरोल तौखी स्कीम मसी इंग लिसिंग तारनिपान जनवरी कुनमाथोइदा चीफ मिनिस्टर हौदोखी थबक ओइना चथरकपना चही असगी फेब्रुवारी थादगी हौखी अपुनबा एनरोल असिदगी पीएमजीवाई दा बेनिफिशियरी लिसिंग निपुनिपान चनिपान याखे हुमदोइ लेरी ओ हेनरी की सप्लीमेंटरी वहांगदा मिनिस्टरी पाकुमदा सीएमएचटी की कार्ड पाइबा अनाब खरना प्राइवेट हॉस्पिटल खरदा लाइबियु यादी हाइबगी सेंगदोक वारोलदा मणिपुर सरकारना सिजो हॉस्पिटल का एमओयू साइन तौनखिबा अदुदा अनाब मखल खरा लाइबगी रेट पी हाइबा वाफमदा लाइमंगम लोय हाइबगी वाफम लेखी अदुबु सरकार के वारी सानर मतुंग हानै एग्रीमेंट यानारे स्कीम की बजेट लुपा कोटी कुन खक लई प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगी पीगदब सेनफम फंड रिलीज तौर मतुंग पीरगनी अमरम स्कीम स्टेट नोडल सेल अमगी मखादा चलाइनब थौरांग लेरे मसिदा कंपनी द सिनथोपगी वाफम लेते अदुबु इंटरमीडिएट सपोर्ट एजेंसी हाइबा अमा थमनब ओपन टेंडर तौरे
Bangalore dai company ama khale company asina khudak ki oiba support tawgani hairi scheme asigi makada rims amasung jenims yauna beneficiary treatment pikiba singdi rims lising mari cham humudra nipan jenims lising ni chani tara taret Churachandpur hospital chamapan Tamenglong chamung funitoi Bishnupur district hospital cham taranipan Thawal hospital ahum Ukrul hospital da ama Sijo hospital chamani funitoi Raj Medicity da Humbudra Taru Sky Hospital Humdoi Masung Advanced Hospital Taranitoi treatment piki haina Minister Sabada Fongdoke Assure Asset Advisory Private Limited na Sinduna IIFL CDSL amadi HDFC AMC ga kusamnaduna Investor Awareness Seminar ngasi Classic Grande da pangtokrai Thoromaduda Sanjeev Basin IIFL Research Head Sunil Vandari HDFC AMC Representative amadi Arghya Mazumdar Assistant Manager Business Development IIFL na tuan ba investment ki matang da wangangki ngasi thoromadugi matang da AAA gi CEO Ainam Patel na pongdorapada investors sina matau karamna karamba farm sing da invest tawgadagi haibana chingbagi matang da awareness pina bagi panamda seminar asi pangthokpani World Wildlife Day ga mari lenna People for Animals Manipurna Impetus School Thinungai da awareness program pangthokrai sahi asigi thimdi life below water for the people and the planet ni Loktak Pat ka yamna mari leinaba thimni Loktak Pat ki saruk oiriba mana masing tin kang nga amadi uchek singna pat asibu masa phana thambada loriba thaudang sing mahiroi singda kupna khangan ki LED light sinaduna nga phaba battery na phaba amadi uchek phaba na pat amadi masigi akoibada kundariba miyamda tungda pirakadaba chaitheng singi maramdasu nainaki mairoi singa activities kaya tominaduna sustainable oiba mawongda part asida saidang minnaba wakhal taminaki program asi loktak ki akoibda leiba atope school kharadasu chathaki gani Tharum Singh asi World Wildlife Day gi global website ta register tawduna pangthok lebani ngasi awareness program adu school asi gi principal o Ramesh Kanta amadi People for Animal gi chairman AK Premsu Sarugyaki Haujik chathariba kosem na loba class 12 examination gi February 23 pangthokiba physics subject ki question da aran ohi yauriba asi athuba matamda kosem na singdok katabani haina all Kaching Students Union aksugi president thadurpa cherol amana pongtoragli cherol asina makha takibada asiguba aran ba yawba asina mairoi singi pungning hanthan ba tanatana tungi punsida chauna ningba kahenba tohan gadore masigi data asi kosem na natraga education minister na pugato ribra hirmasida mari lenaba department na ahino miyeng changbiduna achuma putok piduna mairi singna kangaw na ribasi kutata ko hanbiga tabani nakalamaramda haujik lairik phangdana bana mairoi kaya ama mata mangali ba thongasi aksu kaksingna pende sahi amada academic day chama marfu rom tamak phangliba asida haujik tamna lairik phangdabadagi matam kaya mangliba asida Chinda khaktamak lari phangalagani haina law khongdul leri basi ngai haina su aksugi cherol sina phongdoragli question ani thokna piri nuclear reaction gi ama aduga magi energy calculation gi ama portion ani thokna hangluga marti 5 marks sai punna piri ko gi marks ngi magi portion gi marti ko pidre masi achigum laba ko gi satra kaya da chamam naba satra lising ko gi satra ga kuntra ma to da chamam naba poli ba si question na kari tobiga dore amadi mari leinaba minister na kari tobiga dore masi atuba matamda yingsinbiyo Center for Women and Girls CWG Lona Jang Village Palel Siduna Child Rights ki matang da Tenopal amasung Chandel district ki manung da leiba village level child protection committee VLCPC amasung school management committees SMC members singi capacity building session ama palel manaki Kopinom village da leiba Mangbung Thangjau Pau Memorial Hall the Pangthokrai Manipur Commission for Protection of Child Rights ki member Montu and Tem Child Rights amasung masiga mari lenaba hiramda resource person oina wangang ki Tarom pangthokpagi matangda
Center for Women and Girls ki Secretary Hachin Hawkimna nunggi oiba warol phongdok ki hairi Kudeng Tabida Leiba 12 Assam Rifles na akaknaba pau ama pangbadagi ngasi Imphal More Lambigi Kudeng Tabida Leiba 12 AR gi post mikup nahum signal leringi serakta More Romdagi Tolakpa car registration number MN01G 6947 gari asi check tawrubada gari asibu tongduna lakpa miyoi amadagi WY tablet pitch lising jankhai phare pharbanupa Mr. Janailun Chai Kuntranitoi Apokpa Amu Singha More Gi Ngamkhai Veng Part 1 Tenopal District Tagini Pagalaba WY Tablet Sing Asi International Market Lupa Crore Mangarom Gi Oirmani Hairi Paraba Miyoi Adu Port Konana Customs Preventive Force More Dangasi Numidang Waram Sinarama Matung Kudakta Imphal Pukre Hairi Amaramda ngasi ayuk hata golapati mayalekai deleba MD Sabudin Saini Pumanga Apopa Helim Kowa Ama Kwami Zamiat Ulma Masajid Committee Amadi Mapamadugi Miamna number 4 Paodam Konana Fare Draka Konana Faraba Sabudin Paumising Manga Puthokre Masing Matanga Ward number 2 member MD Mubarak Alina Pudo Kibda Sabudin Hariba Muyasi Yari Poktaki Mapamasida Holodun Lere Kibani Maki Imungasi Drak Karbat Chaunatawi Maki Nupi Ibem Asi for IBM Hane Kangnei Mark Asi Panaba Matam Sana Lumdun Laki Mana police officer Kayanek Laga Sangalaga Drug Center Amo Oina Karbat Tautul Lera Kibani Nasi Ayuk for Traba Miyama Pabdagi Wahang Pong Chatabada Hydropati Sabudin Drug Konana Fakibani Hairi Langagna Mitei Maiteibu ST list Talanabag Damak Achepa Warep Amaloduna, India Langak the Lalival Lok Sava Mikal Mamanga Tabi Damat Tarabadi, Miambu Mikal Asida Bot Tada Handanaba campaign Chatagani Haina, STDCM coordinating body convener El Romesna Pongdokre. Tamaban Ima Kuntokan Bida Pangtopa Paumising Unaba Adu the Manhai, Mamang the Palambal Langak Amadi Hausik Palibal Langak Animakna, Talibat Pandam Asi Maram Chai Haina, Jin the Kaktra, Haidun Labor Asi, Pende. Sahi Tarubapung Padilaba Ihu Asibu. Tausadaba Mong the Labor, Mami Taba, Asi Labak Tibani. Latliba Lok Savami Kalmamanga, Langaki Oba, Achepa, Ware Maloduna, India Langak Tagadabani, Tadaba Tarabadi, Mikalasida, Miam Saru Yandanaba Kong, Sangsinba Amadi, Ihovasigi Mayok the Labour Political Party Kudimak, Tampaki districts in the boycott Torokloy, Hainingai Lake Day. Awang nung pok lamdam the lady ba yellow missing manuda mitei kakta ST listed channel lady. Handak pam kiba Rajya Sabha amadi Lok Sabha mifamda ihu asigam matam amatada hominarakpa Assamgi hana OBC kanuta chalamba phurup taruk ST listed chalan krabani. Yellow missing bu article 342 Wangi matung ina ST listed changadabani haina constitution da lady wa masina yellow missing bu masha masagi phurup ngakchanaba ngaklo ama constitution da yorga lady ba asida Ngalo Pidana Tambasi, Miami Hak Mangan Bani Haina, Loroi the Baki Maram Lake March Home the Sakadoriba concert Asida Leva Miam Hum the Saru Yabu Hairi. The Singna, I do a taragati, I quay Mitena, ASC status, San by say, but say some of the summer we get some talk about. I could give Pum talk about reason the right to me, I could have ladies. I don't know, Pali Balangaxina, Masi of the power recommendation. Happy the Bible say, Mitei the saying Magi from home talk right say, Masi Pangandaba, Masi P the Buga, I go Chamanaba, Vivi the banana, I could down. La Libertang Humda Mitei Bu Sidul tribe listed Talanduna, Indian Constitution gi Ngalo Pengadabini Haiba, Kongsat ki Mangonana, Sidul tribe demand committee Nangasi, motorcycle rally Amasat Kray. Tamai Bangi Ima Kuntukhan Bigi Mamangdagi Imphal West Amadi Imphal Iski Mipam Singda Satkiba motorcycle rally Adu coordinating body of Sidul tribe demand committee convener El Romes Lamtha Kibani. Toromaduda convener El Romesna rally asi Lamtharadun High March Tang Homgi Kongsat ki Maunina Mitei the Sea Amasung Hingbagi Langdai Marta Miami Warep Logo Dorbanimit Asigi Maunina Imphal Akoi Mapam Singda Kundariba Miam the Pausel Pibi Sataba motorcycle rally in Haiki. Machachanu Kaksing Nachahi Amamam Kalaga Nupi Ai Bida Pigadaba Machachanu Korirol
mana lisini taramapan ahan boina sangai rebi aibi khangembam ibeton devi national award de plan thok lagani hariba mana si talibata march ki tang tar nipan ningtau ka ba nimit pangtok kadaba lobasigi tara taret subam pok komon thorna plan thok kani mana si sangai reba iba retired principal Naurem Gandharna katpani haina macha chanu kakching secretary ki cherol amana phongdorli Semajin Bazar Development Committee ngarang phongki mifamna lawkiba warep amagi matung ina bazar asina kwaliba phum singda signboard na chingba thet matamda board asigi ayaba hana lobiduna thetpigadabani loinana hanadagi thetuna leriba sing asi lakliba tang tara phawing mungda mari leniba sina lokthok khinabasu khangalakli karigumba piriba matam asigi manungda lokthok pidaba thoklabadi mathang nimitagi board committee na lokthok lagani haina Semajin Bazar Development Committee ki cherol amana phongdorali Opposition party singna Pakistan bu sogat laga India gi mangana bu wafam phungdo I haina Prime Minister Narendra Modi no opposition bu maral sikre wafam asi Tamil Nadu gi Kanyakumari da pangtokpa miyang meeting amada wangang bada Prime Minister Modi na phungdok khibani mana makha tana hai khibada leipak pumna aikoi gi lami bu sogat lingai da opposition nadi aikoi gi armed force sing bu chingnari Pakistan gi wafam kaya parliament makoina harauna phungdok lei makoina aikoi armed force singbu chawalibra natra chingnaribra haina aina makoida tasina hangningi Indian Air Force IAF ki pilot Abhinandan Barthaman bu Prime Minister Modi na thagat ke Tamil Nadu macha thauna pharaba wing commander Abhinandan gi damak leipak asina chakthok chai haina su Prime Minister Modi na haiki Pakistan gi Balakot India na terror gi matak chathakeba air strike na terror tenabada India makha tana topum khangdaba haiba adudi leitre haiki Air Force na surgical strike chathage tobada UPA na thinki haibagi report laiki adubu ngasi sarkar nadi armed force singbu mapung phana ningtamba piri makoina tawning badu taholli armed force singna lokot khiba air strike adu leipak asigi democracy gi topum thopa political party sing tanaramdana Modi sarkar na tahon ki haina opposition nadi phongdok libani Jammu and Kashmir ki Kupwara district ta terrorist singa kut thonabagi thodota Central Reserve Police Force CRPF ki inspector ama jawan ama amasung Jammu and Kashmir policeman ani sere pawgi source amana pungdo kibda security force sina anti terrorism operation chatabada kut thonakibani tek kairba yum amada sisinaduna leramba terrorist amana hagotlaga nomai kablakpada inspector adu yauna miwe mari sikibani CRPF ki Commandant ama yauna mioi nipana aso opanang ki hairi thaudok adu da terrorist anisu security force na hat ki Jiribam Higher Secondary School ki playground All Jiribam Sports Association Jiribam na sinduna team tara nithuna saru yaduna chathariba 7th Khetri Noni Gopal Memorial Invitation Football Tournament 2018-19 ki ngasi sanakiba first semi-final match ta Manipur Police SC MPSC Imphal West na SYSA Tamenglong Timbu goal ama ngapigani goal ahum sinoda maitiwa piduna MPSC na final sangkrai haying aniso semi final match ta Trokpu amadi 11 Star SC ga sanagani Hauzik arobeda maroiba pau amuk hana pizari Indian Air Force ki pilot Abhinandan waga border da miyam ngainari Pau Pong bada nakal anidagi Pau lorga ibiu haina Bidhan Sabha da Chief Minister N. Biren Haikre Loinana MPSC na SYSA bu Panjal ahum sunada maitiwa pikre Ngasigi tamata di image Paodam pijo matang silusin jare miyamba mukana kurum jare